murakoze cyane. Turashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye uyu munsi dutangiye amasengesho yacu y'iminsi 21 n'itorero rya Kristo ku isi, dusenga dukora twongera n'amasengesho twise kongera aho twari kongera ibyo twari tugezemo. Umuntu wese yongera gusenga, yongeramo kusoma ijambo ry'Imana, yongeramo gukora imirimo myiza, yongeramo. Uko niko twisa aya masengesho, nukongera gukora, nukongera gusenga, nukongera gukorera Imana, nukongeraho. Dukura mu Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 5 bivuga ngo ivyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza muzongereho muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Rero ijambo muri make yuyu ryaya masengesho, izina ryaya masengesho nukongera, kongera. Na Yohana yarabishuriwe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, aravuga ngo uwezwa agumize yezwe, kiranigwa agumiza kiranigwe. Kubera ko tugeze mu gihe cya nyuma, turi mu bihe bya nyuma, bisaba ko twongera turushaho kongera, kwezwa tukongere, gukora neza tukongere, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ni igihe cyo gutera intambwe. Aya masengesho rero ni ugutera intambwe, tuva mu mwanya umwe tuja mu wundi. Aho umuntu yarageze ndahagarare, taturire, tagaturo gari, twigira imbere aho tugera hatunganijwe rwose kugeza ku munsi wa Kristo. Imana yo mu ijuru baho umugisha, turiyegereza abantu bose kuzabana natwe, kandi harimo ikigishwa cyo kwiga hejuru y'itorero, kubakira Imana, kugabana imigisha yo mu nzu y'Imana, kubakira Imana, kubaka mu buryo bw'umwuka, kubakira Imana mu mitima yacu, kubakira Imana dukoze imirimo yo gukiranuka y'abakristo. Rero aya niyo masengesho dufite iyo minsi 21, turiyegereza abantu bose hirya no hino, abari hafi n'abari kure badutegera mu buryo bw'iterambere bwa tekinoloji. Imana ibamugisha. YouTube yacu irakora, turabasaba rero kuyikurikirana kugira ngo mukurikirane izo nyigisho zo kubakira Imana tugahabwa umugisha, zo gukorera Imana tugahabwa umugisha, kandi no kongera, wongera aho ugeze usubiremo kugira ngo usubizwe, kuko Imana isubiza amasengesho yageze ku mwuzuro. Twongereyeho, kuko Bibiliya ivuga ngo amasengesho ya Korneliyo n'ubuntu bwe bwariyongereye bugera imbere y'Imana, bituma Imana imusubiza. Rero amasengesho abuzwa no gusubizwa n'ibintu bibiri gusa: guhanguka ugata Imana, ukanebwa. Icya kabiri ni ukutongera kugira ngo ugeze umwuzuro. Rero turasaba abakristo bose hirya no hino, kuko nijya abakristo, ibi ni ivyerekeye ingeso nziza za Kristo, ibi ni ivyerekeye umukristo kugira ngo akomezwe agere ku rugero rwiza rwa Kristo. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza torero rya Kristo, n'abadutegera bose, abakunzi bacu cyangwa se abo dufatikanyije umurimo w'Imana. Imana ibaho umugisha, ibagire neza. Amen.